Dembaş temaşi kerdoxê Rumet Giranî. Ez donî bernameyê xwe de behsê cuya Pirincîzade Feyzî Bêgî bikerî. Bakurê Kurdistanê de başkent xirab xêlê portreyê balkêşî ciwiyayê. Tayînan awa îşgalkeran de ajnî kerd, tayînan zî vera kolonyal kerdoxan têkoşîn kerd. İnanêk weyîrê nasnamî û têkoşînê xwe nêvê ciyayê bira, portreyek Pirincîzade Feyzî Beg bî. Feyzî Beg serra hezar û hêşsê û hewtayê hêştî de Amed de amevî dinya. Baviyê ji Pirincîzade Arif Efendî, Amed de merdim û zaf şinasnayî bî. Ey Amed de hem şarêdarî hem zî parlamenterî kerde. Arif Efendî hema wextî de xalê Ziya Gökalpî bî. İnan her tim yew bînan rê baştî da bî. Tayî çimeyan de derheqê tekliyeka înan de anekdotek yeno vatenê. Serra hazar û hêşsê û neway çarê de lîseya Amîdî de serebûtek ewimiya. No dem wendigehan de wendikaran her tim padişahê min ti zaf bicivî vatenê. Rojekê wendikaran şarê min ti zaf bicivî wat. Goreyê termînan Ziya Gökalpî serkêşiya înan kerdo. Sebakê Gökalp birazayê Pirincîzade Arîfî bî, no serebût cuya Arif Efendî sero xeyle tesildar bî. Cuya Pirincîzade Arif Efendî de çiyekok zaf bala anceno pirkevdişê Armeniyonê. Tayî çimeyan de yeno zanayêneke Arif Efendî serra hazar û hêşsê û neway sêşê de Amed de tewrê pirkevdişê Armeniyan bîyo. Arif Efendî serra hazar û nûsê û hêştî de meşruiyetê didîn da tepya sey parlamenterî Amê veçinetane. La parlamentariya ey zêde devam nekerd. Dest sarînê adara hazar û nûsê û nîwî de şî heqiya xwe. Mergê ê redima razê ey Pirincîzade Feyzî Begî arze endam kerd. Feyzî Beg zî sey babiyê xwe tewrî polîtika bî û Amed de partiya Yewî û Aver Şiyayîşî bi Tirkî İttihat û Terakî Partîsî ra parlamenter bî. Ey çar parlamentoyanê İmparatoriya Osmanlî de za girewt bî. Ma tewr zaf wextê pirkevdîş yan jenosîdê Armenyan di raştê nameyê Pirincîzade Feyzî Begî yene. Amed de serra hazar û nûsê dest panc de aşma adar ra tepya amadikariya jenosîdî dest pêker bû. Çarçeva planî de Doktor Reşîd Beg sey walî Amê tayîn kerdene. Bi rastî Reşîd Beg keyk waliyê Musulî bî, vezîrê Karanê Zerreîyê İmparatoriya Osmanlî Talat Paşa ile tayî telegrafî Rusna bî. û cirê vat bî ki o do vera Armeniyan raya tewr kilnî biyaroca. Bi xwe doktor bî û Armenî ise mikrobê ziyankarî binayê. Reşîd Begî bi cerga Çerkes Harûnî vîst hêştinê adara hazar û nûsê û destpanc di Ameyê Amed. Pirincîzade Feyzî Beg vera zişî. Derheqê tekliya Pirincîzade Feyzî Begî tarîhnasê Tirkî Ayhan Aktarî çend sêvê verî rojnameya Agosî re meqaleyekê nûşt bû. Mana meqale ra xêlê zanayîşan yene. Doktor Reşîd Beg badeke Amê Amed tiya de heyetê tahkîkî rona. Miyanê nî heyetî de Pirincîzade Feyzî Beg zî est bî. Goreyê fermanê Talat Paşayê heyetî dest pê tespît kerdîşê merdimaneke leşkerê ra Remayî û çekaneke taxa Armenyan de nimitibî kerd. Talat Paşayê qaymexam û waliyan rê nûşt bike mabênê Armenyan de îhtimalê xweverdayîşê est o. Bi fermanê heyetê tahkîkî xêlê Armenî tepîşiyayî û zindan de kişiyayî. Goreyê temînan serra hazar û nûsê û dest çarê de Amed de nêzdî 50 hezarê Armenî civiyayên. Walî Doktor Reşîd Begî bado qeyd kerd ki zindan de seva tepîşteyanê Armenyan za nemanîne û verniya têgerayîşê Armenyan negeve. Gulanê hazar û nûsê û dest pancê de Talat Paşayê re telgrafek nûşt û waşt ki Armenyan sürgün bikero Musul û Botan. Tiya de rêyne nameyê Pirincîzade Feyzî Begî yeno binayene. O heta Botanî şî dewan û bajaran de vera Armenyan propagandaya qelêrî nikerde. Ey Kurdan revat ki
haydeyan İslamiyeti diyareza. Armenyan pero kırbikere u teyna tekli kenekan civanan mebe. Sıkı tüm Feyzi Bey'di kenekan civanan gavrandı zivciyiş caizbi. Pirinci zade Feyzi Bey keyki agera hette Hasan keyfidi kınare çeme Dicle'ydi deva şikeftadı pındar. Uzadı eşire Ramani ziyaret kerdi. Serkeşa eşire Perihan hanımıdı pevina iş kerdi. Yev Lazze Perihan'ı emini miyane arteşa Kazım Karabekir'di vazife grevtini. De domane ayı bin Ömer u Mustafa devde civiyayeni. İnan sero tayı suci eşti. Rıkma oka Feyzi Bey'i revş zanayeni ni domani xoda ardi Ahmet. Seba kırkevdişi Armenyan hetkariya ni de merdiman lazım bi. İnan Vali Reşit Bey reydi pevina iş kerdi. Vali cirevat ki Armenyan bikelekan seri teme Dicle'ydi beri teberi bajari u bikişe. Zert u mücevherane inan bigere. Nemi inan mri biyare. Ma do inan bide hilali ahmeri. Birasti Reşit Bey'i xeyli zerde Armenyan sebaho habernayi. Pirinçizade Feyzi Bey'i seba nefi kerdişe Armenyan tayı listeyi amadı kerdi. Goreyeni listeyan be hezaran Armeni hete Mustafa u verira ameyi kırkerdene. Doktor Reşit Bey'i zanayene ki heme inan sucek arca. Eşek kerdene ki Mustafa u Ömer ni suci hatta peyni ne nemene. O zikerdohe ni suci bi u kiştoh bi. Seba nimetişi suci ve ferman Reşit Bey'i Mustafa u Ömer deva tilaloya amedidi ve deste cerga Çerkes Haruni kişiyay. Neticeya şer'i dünyayı yüvilidi Devlet-i Osmani letibi. Der hakkı cenosidi Armenyandı muhakeme kerdişi dest bekerdi. Pirinci zade Feyzi Bekzi ame muhakeme kerdene. U çeli Hazar Lüsyu deslüydü ame nefi kerdene grava Malta. Tiyadı de sirmen u serra Hazar Lüsyu lüstüydü Maltara agera. Keyke Ankara'dı hukumatı nevi Ronya sarı nüştişi Pirinci zade Feyzi Bekzi avuriya. Fora tegerayış o Kemalist vayri kerdohane şiddet vera Armenyan. Yani Kemalisti der hakkı kırkevdişi Armenyandı vayri politikaya İTP'yi veciyebi. Bir kontekstide zaf numuneyi esti. Mavacı kaymakame Qezaya Boğazliyaniya Sancağı Yozgati Kemal Bek amelse şehide neteviyi kabul kerdene. Mılkok Armenyan ra mend diyakeye Feyzi Bey'i destpeki avam biyayişi kovara Türkiye'de kiri termini veziriye avani kerdi. Ni prosesidi nameye ba husus vekte konferansı açtığı Lozan'da Amer Rojavı. Konferans oku mabene desu yevili teşrina peyeneye 1920'de o vis sarine Temmuz'a 1921'de kavimiye seba amaye Türkiye ütebi şaran zaf giring bi. Seba konferansı Türkiye arazi delegasyonek ame diyar kerdan. Vezir-i Karan-ı Teberi Türkiye İsmet İnönü serike delegasyonu bi. Delegasyon da Ahmetra dı merdimi esti. Parlamenter Zülfü Tirel u vezir-i Avani Pirinçizade Feyzi Bek Sehet Karan Tevre delegasyonu bi. Heyniye konferansıydı seba kurdan ubudiyet ve cihayı. Rejime Kemalisti kurdan re dafıkeke amadı kerdi. U parlamentarane kurdan gınayına dafıkır o. Tayi ve cihayı parlamento uzadı hınca herimi görüntü kıra. Ni kontekside bu taybiti name Hasan Kheri Bey'i zaf musiyeno. Teori Zülfü Tigreli u Pirinçizade Feyzi Bey'i zaf yine rehni kerdeme. Sıkı inan der heke kurdandı Lozandı et şiyek neker. No vaxt Ahmedra siyaset medar u doktor Mehmet Şükrü Sekbani vera Lozani ne razı biyayişe xo mojnavi. Serra Hazar Nüsü biz yenidir mektube kabul sername Kurdi Türkan ra çuvazene müşt. Na mektubu ve Pirinçizade Feyzi Bey'i hükümeti Türkiye'de şahıtı. Sekbani oku kanuni
بنگی 1921 را تایی ماده شخونای حکومت پهسنا. پرینچی زاده فیزی بگی بادو دم خوردایش شیخ سیدی دزی رول خوی اتحادکاری خواهی کرد. که خوردایش سر را 1925 دست بکرد احمد میتاد کلاباlık vali Ahmedi Bey. Yeni fikriye ne ki mabene Feyzi Bey'i o kalabalık idi fikri estvi. Yani Feyzi Bey'i sebep pankerdişi khuverdayişi dezgahani devletleri hetkari dahi. Nuştoğda Ayşe Günaysu ni kontekside nuşte ekhoye bir sername pır kerdohane devlemendani Diyarbakır ra keye Pirinçizadey de diğer kenakı Feyzi Bey kerdoho yevini etliyaman u nefi kedirşambi. Nise medra Feyzi Bey'i serra 1920 havtide nişane Xoseri girevik bi. Feyzi Bey serra 1920 de mert. Eyra merdim o teor namdar beguman Cahit Sıtkı Tarancı bi. Tarancı lazı Bekir Sıtkı yok. Vanekı Bekir Sıtkı kere mılkanekı Armenyan veraday devlement diyor. Bıkılmi keye Pirinçizadeyan hem kontekste jenosidi Armenyan hem zi Persa Kurdidı tarihti zaf xeleyti girdi çeviri. Temaşi kerdoxi kıymetini bername yematiyazı qeydiya. Sarsala şıma bombarek bo. Vaserra nevi şımare azadi biyaro. Kerem xora kanal ma YouTube're abone bube. Kızır şımadı heval bo.